Oleh dadiku, tak kalau ate bata bata bokana ne acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe wejewa. Toma data rengepo ne lina murda murbi Yesu Kristu. Menda kata madengi betulu pegata awalnya nyau matua tuai ge sebaya da. Meda kata sembayang. O ala amama anena surgrana. Morima murbi Yesu Kristu. Pamlangi lang taka o ama ada matalu ki gone alu ate da sakoko yang nyage bemenora maka iya na bina ne ama bawa itu ma doro pande ki mawe doro bawisi ki mawe taka oro manowara mawe wala ama ma na surgana ne bina ne ama kai kamatada mono kamaringa na me ne li manowara na libia na libang ina po yakoma bawisi manakata manilo gai kama pande ke ne na li manowara mo lo kacaki eteno aplima waimu o ama agasar go li manawaram yakowa awesi awalna nyau batua wala ama ma ane sura u obi mendengar kuana sala bokarama ngarna namani mu murbi Yesu Kristu lisu jakogama am penega sebaya ma amin. Oleh dariku lina murda prengeda nelodo tade kewage wali buku renungan wasiat ne katoa nawe lunggu inawe toleka pa atewai andua tade kewage warna kitab keluaran kaukua kambulu warana mata akai iana tukunina mata kambulu patana taka na pakananu relodo tada mo tada keluaran kaukua kabuluarana mata akapatana lunggu na welina murda taka ne umma katonga podana mila dengo karena pa iya denga kudi oleh bara umana pambarana mono kadeke pengua na iya ana bebe atuba ne pambena iya ata. Oleh dari gua menawar na murda murbi Kristu. Na luana ata adonge ne papangeta malah neka ngutuna atuba uranewa maka wana sambaya atuba kidowe atapia mono yala. Ne papangeta ainana dana bulu kinge. Ne atewai atakaretena nama pande pemue patoda tidak lara papangeta ka iya lara papangeta amanora yala kadua ada manowarai oleh atapia mono tanah pawolo prawina miuri kataudana manowarge tudu tidak atau da papangeta kapaaten di mono papamboto dopawi daiki iya papangeta aluka papamboto yala na pareta wida ata Israel karawi pemungge nelo kalada ata pudu angarna paska mono waenge iya patapakakoe pembina yala iyange abene ngopomna parawi gene loto kalada atakaretena ne paska nama pandewe padorwa na anabebe ia umakatonga takana ela dana bekinge parawi gene loto kalada atakaretena ne paska pada pakarduka ate dengange lau kacaki ida umakatonga apot anamila nyawe kan yawe li pareta ni ela kapa iana ida umakatonga apoda na milandengo apa bara umana oleh dadigu kambuna wene li pareta na ela gainagu ida umakatonga akina apoda na mawila
kanda karduka ate denga kange banda dukange ne ba poroa anam baby mono na tadi mo kaiwe ba wainge pamanora vekina apa mara umana nyabaina ko ne li i pareta na yala ba rawi gene woro kalata angarna paska a kondo dawe ne papangeta amanowarai oleh atapia lu kajaki anena titi dongana pambaranda wa itu mo kaingi ne itu an alamuri kata eta takawe pa apawe pakalanana oleh atana ne li preta na yala na yanda lara papangeta malah ne toleka pa atewai dana tito kiwe pa manowarai yala ne li preta na yala na yanda lara papangeta malah ne toleka pa atewai dana tito kiwe pa manowarai yala malah wa ibu na ata a pedingonge pana manowarai miori takana kamukai oleh atana ne pata papangeta pa atewai ainana dana dua kiwe Badai bukonge patama nawara te takakuni na yala nama pada kaiwe patama nawara oleh ada pian lapatana lara papangeta ainana na tulung gatana kandata dau kange ate ake kita wikina pata laukan dua po ate wainda itu inda pia atau deka mono orna ainana ne panda awolawe ne pakana puding. Amin. Media kata sembahyang. Mamalangi lang takau o ala amama anena surgadana. Malamatada maeta mono marenge mangone ina liki manawaram. Apa nunga maga. Gaya nangu mampakako ne kalau katole ka pia kalunga maga o ama. Lu kacaki mamarawi gina ina loro kalada. Gaya nangu paunda ge manawara te takagu o ala amama mono mampaeta ge lede na manawara kai oleh atam talu empakako ne toleka manawara marba ala taka makamukai oleh atapiam ina ko ama menengu uo opi mandi ngarakua na sala bokala di baga sebaya ama orngarna namanimu nur Yesus Kristus penega sebaya. Amin. Oleh dadiku juga kina lina murda perengan dan elodo bula kage like we subscribe we mono pa paratungge barola dawadeka ne bata paratungge oleh kai bana bata talarage lina murda ringina